Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kana ke zing kai zeming yew ting kum chana zang kai ke chum kamai ting chuak de regu mansa Zeme ko ge ne ine hai mena hangya paugai de ra deli. Nagaland Chief Electoral Officer CEO Nagaland ne saze nai kum chana zang kai ke chum North East State Nagaland ge General Assembly Election lokrem dai go bamra blam ge polling station reme ma ka kale be petsi bam zai kale pe rahangge ka hanum be bam lei ni ge ze CCTV camera ze kai go lei ze sale zai CEO Nagaland ne saze district ge ai polling station rame ge CCTV camera kai rab ze polling station ze pampi 50% re capture bang duibria ipo camera ze kai gulei ze kache dile za chirun mag ze I polling station ge CCTV camera kai brames ne zemna siamne te kaklebe za polling station ram ge kaklebe pebreme za chirun mag ze voters me loda ke gme za voters me lui nche chilra hangge ipo CCTV camera ze kai rakole ze sale za district ge za polling station ram ge I CCTV camera kai rabze nchi ga sangba zai camera I ka sangba ko le jaga chedile zai voters mera vote kai lu bchangge puni ba ga ingla me ga me ka chebes du ngaun chi dibria zai punu du ai polling officer me PC dibria po camera ze kanchi ba kai ra ko le je sale zaina Nagaland ge wang dai ra ba kana ke jing kai je nothing kum chama jang kai ke chumai de zaina lokrem dai Nagaland upcoming legislative assembly election bamra blam gine chuna election campaign candidate merme zai worker merme ta je bam je namai kana ke jing kai je nge ting kum chama jang kai ke chum kam mai hegin chen ma dai de zaina ten so nu de le je ka che de election campaign chuna ta je bam je zai deputy commissioner DC Benai district election officer ne sazen namai kana ke jing kai zeming ye ting kum chana jang kai ke chum kamai gin chat madai gene save je Nagaland ge chuna election campaign tez bam je ten sau ga ni bchai sui je election lam gane pe bo me wang roze sam ka ki be public meeting jak cham election lam gane mata te bremes du ten sau nu le je chim za chirun mag je election lam gane photo bang zai video bang zai candidate meram je sam ka neighbor me television zai kan jobra me ge kai bram du ten so nu le je che zai state zai district ram ge I election so ge je nro kan ta be hleu kai be mami pi be zai hleu te be bram du ten so kam nu de le je che zan chirun mag je political functionaries meram du pnigu constituency me close tetra le je ka chuli Zaina North East State Meghalaya gu Election Commission zai 2 State Chief Electoral Officer FR Karkong ka chebe pevine saze hanai kum chana jang kai ge chum Meghalaya ge election bam ge free and fair assembly election ma za ka kleb ga ze Meghalaya state ge election bam chilra ba hangene Bangladesh benai Indiaram Meghalaya gu border kam ge je kai nam nu le je ache za chirin mag je Assam benai I Meghalaya gu borders du ge je kamze kai nam nu le je ka chuli Meghalaya state ge ma duka kleb ga ze election je nai kum chama jang kai ke chumgu bam chilera ba hangene za aiza Indiaram Meghalaya banai Bangladesh border kam gate kai nam rabes du kjing keria kai nam gule je ache za chirin mag za Assam banai I Meghalaya gu border tai ge gate ba me kam kai nam rabes du wangdai rabe kjing ke ji kana ting kum chama jang kai ke chumria kai nam ra khau le je ka chedele za chief electoral officer CEO FR Karkong ne district mlei ne je rang changai dai je Bangladesh banai I Meghalaya state haram rai ka ke je Zemena me ta kan rui bize ten saunara election so ga za election loi makta ne ten saunara hangdu order pe gai dele je ka chedili za CEO FR Karkong ne ai je election so ga za election tinge ai Bangladesh benai Assam gu border ramrai ka je ten sau gai za sil te gai biza pe je election tinge je ma ka klebe pe dui bi zigene pe je ma du ka klebe pe mak ra hangena le je ka chedili Zane North East State Assam Sonitpur District Balipara kachebe bamge gari kahgya wikigna wangdai ze gari inje de sangdi bizigna control te gim chilak ti ze gari ze himbanga gigailu ze crash te gai bigine mina hang minge mek ringting ga gai di le ze sale zai police officer zai police sources mena sa ze aipo
kahgya gari je tispur tedera hange wang ko lei je ka chudili za chigari himbange control ti chilak jai te gim chilak jai gigai bigene zemena me mina hangminge me chaibirun mak je zemena mi hang sama ka jam de lei je du ka chudili za ka jam me bodu je telera hange re heki te te jai chaidi me bodu je postmortem te ra hange langto gai de lei je senior police officer ne sali Zane North East State Manipur ge Manipur Social Welfare Director NG Utamne Nznai ba mai ge saje Manipur ge kachingmer me ching sangdi me benai pnui pi ba choni ni be people with disability PWD be bamra hange Manipur government mena ka charang kang krol kana hekite rahange pe pe kai dele je sale za NG Utamne saje Manipur State ge kachingmer me ching sangdi me bamra hange hekite ge be all age home za misonga zela muile je ka chudile ka gane pni pi ba choni ni me bamra me PWDs me bamra me hanga hekite go be chunaria government mena te go be garele ka gane private NGO mena te go be runare le je sale chipo zigene chuna ka chingme bamra me chipo zigene chuna ching sangdi me bamra hange hekite go be all age home run na magze pni pi ba choni ni me PWDs me bamra be hange hekite ra hange chuna Manipur government mena ka charangkang krol kana sanction te go dile je ka chudile The UK London ge Russian embassy Russia me senior official me gadi me bambe heki building office so ge garim pui ki bambe ge Ukrainian me go flag ze color ne hanuk ze painting te gai be biji ge ne mina hang ma dai me ze nimni dile ze ka che dile ai ze Ukraine manai Russia me ka harai be ting kum ket first anniversary changra be so ge le ze sale za Ukrainian kdege Russia mene gdei sud guze hreite gubze nznai kna ke zing kai zema dai ting kum chana zang kai ke chumri mai ge ting kum ke first anniversary chang dele za Russia mena Ukraine me hreite zebam ze chunaria reize saura be ze ngo pemre le ze ka chudele za Ukraine go president Volodymyr Zelensky ne sa ze Russia mene pataw mak bana Ukraine gdei hreite gubzi gene Russia me hreize 2 lakh singule ze ka chudele za they again nation country ka cham mane wang roze Russia mena Ukraine me chuna hreite te zebam ge Russia me ze hreite saura hange za Ukraine ke de ge hreite zebam be saudra hange du rang changai chir na mag ze election gumze vote du kai de le je sali zana nang chuna video footage ke ngau zebam ze Ukrainian ke de gu capital city Kiev ka chebe bam de le ke de re ge city pak na ge dilang be za Ukraine ke de ge city rogudu ngau ilang be city ko de le ka gane chuna Russia mena aipo bam ge reite be ting kum ke changai za pnuine pnuigo hraine limbung na te za I capital city Kiev ka chebe bam za air strike za missile tokyo ge za pokpa begine misonga za Ukrainian city za tin siani ba ning odle ai gene na maikna ke zing kai zminge ting kum chana jang kai ke chum kam mai ting chua ge de reguman saloi gai dele pi gai jang king gai ni mele ne za to dele